Okay, mukoba mutya seboni banyabo mwebale mimo mwebale okuya mwebale okutetenkanya mwebale okwenda channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga twede twabategeeza nti gano gafuka maka ntwegaba maka kyategeeza nti lelo nidu ojja kubona omwembi wano gwe wabona ku ngaereze kyategeeza nti channel ya Dr. Hussein Media gwobona omwembi eize abakitegeeza abayasima kye twakola nekyo kisinga bukulu nolwalero nsobola okuba nga nkyaza ku muganda wange Anasa Hex Uganda kasabane kaimwe kakoirume kaimwe mukoba muti abantu bebusoga abatuuliriza ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwene busoga ni lero nsibye nakoba atenga lwaki ndidye mukyalire ku tuwayiwaye mu nsonga edendawulo webala okuba endongo tuliji kuba banga inene ngombuzeeku nga ndiyo ntetenkanya nalindiya nakoba nti banga asimye kye twakola alira wali banga tayingira ni lero nkobye nti ye lwaki iganga amadi gagwirewo kwa amadi gatoni okuva obwire baba ate empewo yo tiyabaire mwinayinga gugatoni paka kuncho muna abantu baiganga nga kabiri balabya ino n'okumenamena obuyumba ebyo biri buli wamu aye kabiri ganga anti abandi bakobanga atya tibitugema ku kati batandise okibona eyo tuveyo Hussein twire mulani y'endongo tera tukali mu ndongo kuba nasaira weno solo okolera ku street yewe webale ino kuba nzeriya ebintu ebyedda byakosa mwali baganda banga abembi ena kuno tikababona endongo ebuze anga bali bakolera wa mu kibuga omwo so iganga katusobolo kwanga butubasabira musolo kwanga muterera endongo kuterera mpola endongo eno jagaine mu bukalubirivuki okuva wonka sawa no wetulitambira ndongo eno Yosefu ebaire kali kuntwala bubino ebaire kali amazima go gendebwa kuba isokera nti abaguzi baifa abebusoga bonze ndi musimu gye bali osinzira ku chemba wanganze bona kye bansasula nze ndi musimu songa wankubaire wabaire okino kire ayinganze ndi musimu kulwange ngana Sahex nti bo chemba wa era kye basasula kati tuwekana kemba tuze ku Premier League kemba kikano akemba baketa tired baina Sahex nikende so lwalero watusiza producer ndi nabanji kuba lero nkubire waje bina akubire wa Citrus ojja kumpulira nga atendi Kampala ono ni Citrus oyo Citrus kondo wegangao wambale mbale yo neya ma studio gacho mbale galiyo mzee musoga oyo mugisu Hussein ate balinda akadodi kono ikwena ka ndi kaleta ojaka ulira kuona lwaki muli kuweza ino audio nga muzira ma video bozibu kyo buli ku ndongo audio ekyo ebisere bisinga nti nganze ku side yange ndina chenendo okusooka okuleetera abantu deni mbenga ndeta video kuba tisobola sawa eno production da bay tojja kuba nti okoze audio okole ne video omulundi mulala nga okalinga ife kuba busendo bwaife Dr. Hussein ife tuzira nti oba manage oba tuzira nti management aitweyiya tutola mu nsawuda ife okitegeire tola mu nsawuda ife weyiya wakuba nti kankole kino kati lwaki onumirwa ino okubanga olwembalo baliru kuba kunjira ku library baona wabitawo abantu bademako bati oni gundi onumiro ekintu ekyo kyendo babe kyo tikinumirwa nti olwemba lusule munombe debeyi nga yateni mwenero tibamwidi okitegera ayiro abufunda bwansawo so nga nzazira management kyensobola kyendeta mukaseera ako nfuna bulungi muganda wange nina director ano bamweta Azizi odi nga Azizi osolo okutaya akasenta akatintini yakukolera ng'olwemba wasasulanga mpola yalinga wa boda banja aye ngolwemba alulina wasasula anti kati Hussein wonkuba nti olwemba nga alulina kati baba jalubwa nali ate ekyenkobya nti ani audio mutwe mumukola ni audio okwa producer amana lwemyezi nga gitya ebiri eza producer amana nalwemba lwemyezi ebiri ane myezi omukaga bamala kati lwaki video ne tasobola kumalayo ngoli yanga katugeze video wageme yankaga wataye ebiri ditwala ibanga aye ngenkaga asobola ogigema nzazi zikuza bana video de balikola omuliro
anti kukunze aziza asobola okola ki ogigema ate naali singa wano sano wano mu busoga wano tomana baliyo bangi akusinzira nti ayinza okuba nandi okumpi era gwendi nti oba n'ebifaananyi byentera okola ki byentera obonaku byebinirira ebiro kyenene asobola ogema mpolampola akasente kano asobola okuba nga munange akakukolera kizira buzibu ate kasita ndi wano ku kyano yo ate omuntu oba naye tudde asobola okontaktinga mpolampola tubone koolwo abantu bemulugunya nga wali abakwenda okujja ku bivulo aye nga enamba y'essimu akanamba ak'essimu kabaawo era omuntu ali ku TikTok account yange asobola ojja ku NASA X yogi akanamba kali kukubayo kali kubayo ku NASA ku account ya NASA X NASA X yogi okay so ndoza NASA X obugambo kweyongereza ku ndongesa wadi Dr. Hussein nina ebintu ebibairewo ebibaire binumya omutima nga ate ebindi nakoba nti aibe ebitakola makulu tutabiwa makulu okitegeera ekyasookera irala waliwo muganda waife mulala yakoba ati ebusoga abembi bebusoga tabona waide luzungu ebintu ebyo byali tidio bayali alikwogera nga kiri kiralo oba byali bibiri nga byandawulo kuba tulina abasomesa nga musomesa nga azira mpapula ebintu ebyo tidi abembi beyali alitegeeza twajja ku isomero yali alikwenda mpapula daifa ajatuwa mirimo yatakwe nampapula olwo okukoba nti abembi timwindi luzungu yali abana atasaimwe kubanga ensi gyeri kujja tulina omusada Peter M. Gazampa Mwembi Rekchala Mulamba tiyasoma anti Gazampa yasoma mu kusoma okukwe era yalondamu anabe yakoba Uncle Maka 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 the Great tiyasoma Maka the Great oluzungu ayina lutini tiyasoma yasoma oluzungu ayina lutini oyo kyoyogera kutokidi yandi baire musomesa tupoine ku abantu abakola amabusiness vakubasomesa nti a teacher without a qualification abo baleke oyonze nibwe mbandize titwalayo mwana wange nti asomera awo kasomero ngako kitegeere ai muganda ife twategeeza Maka the Great goli kogerako abasomesa na abasomi ti direct ante no musomi ino haye bade abalina amasomero musada musomi icho nimbe tichi musomi otatawo na sente ndo baidadi kulyako atanze okubangoleta mwidi kwebuzabuza nabo abakoba nti ngo kiringa Dr. Hussein omwana bwana ava java aida akoba ati nzabe mbi bebusoga tibonawo tidi nzira gwendidi atya omwembi ngotandika endongo ino okutegera opponent boyagainewo ojalwanisa kikyotaidi okokuba kwebuza amagezo ate Dr. Hussein mukobera abaana abali kuida mumaiso ga kamera yakoba ati nzabe mbi bebusoga tibaidi wa mukoba otya oidi anko hoya ati timwidi tomwidi otya tuna abantu abatu inspiringa okuida music industry eno sonza abaana bali kuida maiso ga kamera ne bakoba ati nzabe mbi bebusoga ati abo tibaidi ngo kirenze kyave bugwere cyane za Dr. Hussein amazima bwe gali bigidogo oyo kodi bigidogo kodi ani eche mwana omulenzi oyo nawulire bigambo bye ngali kuninirira ovile bugwere awamwidinda aweza kilo ya kadingo mtauni wano agaweza ewera wano awamwidinda wera ya ayembera mwidinda wano kuvoira nere music omuntu bwochala jo chaireba waimwe taba waimwe ayi wamwidinda wa aba kugondi awo wamwidinda enembade arwire mundongo aweza kilo ya kadingo mtauni muno tina kilo aidi ngude dili mtauni muno ali wayi asobolo balengude dili mtauni bigidogo bigidogo wa muno era endongo yatukubire wano lwakuba nti nkutire kati ebukwere bamusinga abani chief ngo mutakwoyo goli ya baire abembi beyomba idi Griezmann omwene ngoma bamani kati oyo azira kyatukoba niwo tamutakubire woza azira kyatukoba ai wali uye kwe ndongo yi eriwa ya big dog ndongo ki sada chikuba namuwulira bwa ndongo tididi ndongo de ndakunonera nabona omuntu aye ndongo tididi okitegeire kuba abana bawonze embaidi
Urban Chief mwidi, Griezmann mwidi, Golia Bale mwidi, abo ni bendidi awo. Bonka. Abo bendidi. Baka bakeyo. Kati oyonze mbaiti mwidi namwekanga wano nga yena ali ninira yakoba ati wane Busoga taidi wotabonawo. Batopke tababona. Ante kunsinya kunongo ejayemba ndo eriwa kubeera ni bwaja mu studio tabo lyaganayo kubembi kati ayenda aje bo bazira byakola buli sawa ayenda bagana mu studio following muntu na wano ezemwe migwa following anti yabula yeto bobo nakuba ati yabula era azira chaidi azira chaidi tumutwalira eriwa era dabo ayinzo kwira kwate yemwembi eya ndogaireku abawaye nze mulankula ati tatwidi tatambula alina ekigo eigume neki asobola okwenoneza lwakumwogerako nze omubiri gwaga guti nzira nti ndina gaali aye nzito wanganze endongo ya sawe ate ng'abembi titukalwana nkugeme ku kitoja nkuba ndongo nkukuba endongo onsinge ndikayikane nti onsome iso kitegeire kyovobo na mukulu wange topke yalumu ikali kwegezaamu wale azito watya ate nze ndikusaidiye oyo bajamu kuba ndikusaidiye nze tate kusaidiya topke oba tobaako ebyo biyamba iwe nze ndikutopke alikweta ku minzani abone kyakolerera ibanga kitegeire topke tasobola bafana wereda chikendala ezira kitasobokowa nigwe wazaire akube engoma wakina bali jamwitira mu miguwa ekyo kizirayo abatakulya sente kizirayo nasa exoli mwembi topke ali jafira mu miguwa ekyo kizirayo tuli wano tuli mu maiso ga kamera tulira wano wene wankobera iduka bijaba topke yagire okoba nti nga yakidi akyewulirira asobola kikyatakoze mwezi kodinga oba mugwa kutanu mwe bateye mugwa kutanu kikyatakoze anti bafane ochoba mane bafana yakubako esawa ibiriditi ngali kala katalwemba kulwemba sawezi kati era no najabibona ojabibona kati ojabibona nsaba tube balamu okitegeere ebyo ojabibona nga abikola wani baba wani sebo